Okuruga eshura 14 Abisirayiri okuraba omu nyanja erikutukura n'Abanyamisiri okugicwekyereramu. Mukama yagambira Musa ati gambira Abisirayiri bagaruke enyuma bateere amahema omu maisho ga Pihahirosi ahagati ya Migidoli n'enyanja, omu maisho ga Barizefoni muteere amahema ahashungaine naho aha rubaju rw'enyanja. Kandi Farawo naija kugamba aha Bisirayiri ati bashobereirwe omu nsi ihamba ribatangire. Nanye ninja kugangaza omutima gwa Farawo abakurate nyetungire ekitiinisa ahari Farawo n'ahaihe rye ryona Abanyamisiri bamanye kundi Mukama. Abisirayiri bakora batyo. Bagambira omugabe wa Misiri ko Abisirayiri bacwire. Omutima gwa Farawo n'eyabaheereza be yahinduka. Bayefuuza aha bwabo nibagira bati biite eki tukozire ki okwikiriza Abisirayiri kugyenda bakareka kutukorra. Yatebeekanisa ekigaari kye ky'okurwanisa yagyenda n'engabo ze yatwara ebigaari 600 ebitooriinwe n'ebindi bigaari bya Misiri byona eby'okurwanisa buri kimwe n'omukuru wakyo. Mukama yagangaza omutima gwa Farawo omugabe wa Misiri yakurata Abisirayiri ahakuba Abisirayiri bakaruga Misiri nibeemurika. Abanyamisiri babakurata n'embarasi n'ebigaari bya Farawo byona n'abahambarasi n'engabo zaabo babahika bashanga batiire amahema haihi n'enyanja aha rubaju rwa Pihahirosi ahashungaine na Barizefoni. Farawo ku yahikire haihi Abisirayiri banaga amaisho bareeba Abanyamisiri nibaija babakuratiire batiina munonga batakira Mukama. Bagambira Musa bati bitu shi ebituro bikaba bibuzire omuri Misiri waza kutureeta kugwa omu ihamba. Ekyo katukorera ki okutwiha omuri Misiri? Ekiti kyo twakugambiire obu twabaire tukiri mu Misiri tuti fo kutureka tugume tukorere Abanyamisiri. Hakiri tukorere Abanyamisiri okukira okugwa omu ihamba. Musa yagambira abantu ati mutatiina mwemerere muhamire haza mureebe okujunwa oku Mukama arabareetera erizooba ahakuba Abanyamisiri abu murikureeba erizooba timurigaruka kubareeba bundi. Mukama niwe arabarwanirire ekyanyu n'okwemerera kwonka. Mukama yagira Musa ati ahabw'enki nontakira gambira Abisirayiri bagumizemu bagyende. Niiweyoreza enkoni yawe ogorre omukono gwawe aha nyanja ogibaganise. Abisirayiri baraba ahagati y'enyanja ah'itaka ryomire. Nanye ninija kugangaza emitima y'Abanyamisiri bazemu babakurate nyetungire ekitiinisa ahari Farawo n'ahaihe rye ryona n'aha bigaari bye n'aha bantu be abahambarasi. Kandi Abanyamisiri nibaija kumanya kundi Mukama kundi aheze kwetungira ekitiinisa ahari Farawo n'ebigaari bye n'aha bantu b'abahambarasi. Bwanyuma malayika wa Ruhanga owabaire ayebembera ihe ry'Abisirayiri yarugayo yabaza enyuma n'enyomyo y'ekicu yabaruga omu maisho yabemerera enyuma yaza hagati y'eihe ry'Abanyamisiri n'ery'Abisirayiri. Aha rubaju rwa bare egyo nyomyo yaba ekicu n'omwirima konka aha rubaju rwa banu yabamurikira nyekiro n'ahabw'ekyo bari tibabaasa kuhika banu ekyo kiro kyona. Bwanyuma Musa yagorra omukono gwe aha nyanja Mukama yareeta omuyaga mwingi ogw'oburugwa izooba ekyo kiro kyona gwagarra enyanja enyuma amaizi gabaganisibwamu habiri ahagati yaayo haba itaka ryomire. Abisirayiri baza ahagati y'enyanja ah'itaka ryomire amaizi gaba nk'ekisiika aha rubaju rwabo rwa buryo n'orwa bumosho. Abanyamisiri babakurata embarasi za Farawo zoona n'ebigaari bye n'abantu be abahambarasi baza hagati y'enyanja babakuratiire. Omu itumba ahu abarinzi abarikwisa omu kasheeshe batandikira Mukama yayeema omu nyomyo y'omuriro n'ekicu yareeba ihe ry'Abanyamisiri yabahahaaza emitima. Yashayisa enziga z'ebigaari byabo byarema kurra. Abanyamisiri nikwo kugira bati murekye tuhunge Abisirayiri ahabw'okuba Mukama niwe arikubarwanira n'Abanyamisiri. Bwanyuma Mukama yagambira Musa ati gorra omukono gwawe aha nyanja amaizi gagarukye gashwekye Abanyamisiri n'ebigaari byabo n'abantu baba bahambarasi. Musa yagorra omukono gwe aha nyanja kubwabaire nibutagurukana enyanja yagaruka omu maani gaayo nk'oku eshangwe etuura. Abanyamisiri omu kuhunga babugabugana nayo
Mukama yabinga Abanyamisiri bakunkumukira omuri egyo nyanja. Amaizi gagaruka gashweka ebigari n'abahambarasi n'ihe ryona erya Faraho eryagiire omu nyanja ribakuratiire tahasigaraho n'omwe ahari bo. Konka Abisirayiri bokuraba omuri egyo nyanja bakaraba hoomere, amaizi gaba nk'ekisiika aha rubaju rwabo rwa buryo n'orwa bumosho. Okwo nikwo Mukama yakiriza Abisirayiri omu mikono y'Abanyamisiri ery'izooba. Abisirayiri bareeba emitumbi y'Abanyamisiri aha rubaju rw'enyanja. Kandi Abisirayiri bareeba omurimo muhango ogu Mukama yakozire aha Banyamisiri. Abantu batiina Mukama kandi biikiriza Mukama n'omugarurarwa we Musa.